E toi whatalo whato le whapoponga o tala fau mai le siufofonga le lau mua mo le nei tae ao. Ua whaailoa ni atunga lunga o se tina mo le saunga le mu o ia malana whanau ina ua sasil au nanga leo na lato tu ina atua ile tuatusi o le tina ilona to olua mua e ui olo o ia i se polo a inga mo le puipuinga o le tina mai lana pa anga. Ua whaato ese leo i le tina ona o le whaale tonu i la lato au nanga ma ua o ese mai le tina malana whanau mai i tuatusi o whale na nono foai. Olo o whai aso esu e ngā matanga luenga o a onga e sa ili aini tali mō mātua o le tamaititi se fulutasi tausanga e maua i le autism le ana ngalo i tutono se venia le a onga mo le lata i le 5 i tū la i se a onga i Aukilani. Na whaailoa e mātua o lea tamaititi e whaapea sa piki ina i le veni a le riches la la tama pe ao le afo le valu i le tae ao o le aso wharai le taluai. Aina la maua se text po se whi autustusia mai le a onga i le tau le se fulutasi e longo ina i la ua e whaapea i le o a onga la la tama. Na manatu le urunga alii o se sasi i le a onga peitai na fiso o tai atu le a onga pe ao le tasi i le awauli ma whaailoa atu na lato maua le tamaititi i totono le veni. I se whamatalanga mai le a onga e whaapea ele ilongo ina i lato ele aveveni i se tamaititi o i totono le taavale na ave i fafo ele ave taavale tamaiti to o lua peitai na tu oi lava le tamaititi se fulutasi tau sanga le i totono le taavale ai alu le aveveni le fale na vaaialo i matamalingi o le tamao le tamaititi ona na tō mānatu i le whaalave le ana tula i mai a me le ana maliwa i se tamaititi autistic ina ua tamu i fafo maleveni a se tasi o a onga ua fesilingia le kamupani a le riches lea na ina veni mo se whaamatalanga. Ua wala au le komesina mo tamaiti ina ia se leo tupulanga talavou i whaatala noanga uma e winga i le tapu o lo fuafua e whaasaha i tamaiti ta e se fuluono tau sanganga i lalo i lunga o le social media po o le whaonganga o upenga o fisota inga na saunoa Dr. Claire Ahmed e whaapea e tatauona ia ilea ia tatau wa whanau matupulanga talavou e whaali aini o lato manatu i mata upu e awhia i o lato o langa. Na fola talo ai nei ele minista wa onga Erica Stanford e whaapea o le a whaalau i loa mai i se taimi o le masina nei se talalata mai e winga i lea fuafuanga a le mahalo. Na whailo e Stanford i lungo le leiti o New Zealand o lo ilo nei ele kapeneta pepa mo lana porkalame lautele e whaititi ai a whianga onga mo talavou pe a whaonga upenga o fesota inga. Ma o lo wha moe e tuina mai se tula fono fou i se taimi o le nei tausanga. O lo ngā lulu e whaatasini whaala putupotonga e ilo mata upu e mawhai ai ona fo i ale whaafita au li mo tamaiti e le aini whale e nono fo ai. Na whaalau i loa le suenga na whaia ele Coalition to End Women's Homelessness po le whaala putupotonga e fesosoani i tina matamaita ai e le aini whale e nono fo ai. Na mawai e tolu a fese lau i valua tamaiti matalavou e nono fo i whale le tala whengai mo le soifua malolo ina i le po o le tusinga i ngō le lua whelua tolu. Sa siliona maua lunga o lato wa awhianga i Sāwanga, ha awhianga i le soifua malolo ina, ma le toa tele na tūla i luma le whaamasinonga. O lo lawa lunga i le numero o tamaiti Pasifika ma Maori e maua ia whaafita auli. O le alipo tina whaailoa ai o le toa tele o tamaiti e le anga whale no foai, e tele ina silia ma le whaatolu taimi e ilalo ai o le whaavaainga a le oranga tamariki. Whaatolu te sima le lua taimi e whale puipui e se tasi o mātua, ma o le toa tele o tamaiti ia e no nofo i Northland, Gisborne ma Aukilani. O le lua se fulu walu te sima le walu pasene o tangata na whaamauina i li poti le leai o ni whale no nofo ai o tangata Maori. Ma o le toa tele e ilalo le tailua se fulu whata usanga le matutua pei ona li potia. Isi oso whainga leo na sa ili ai le aisa o le methamphetamine i Northland na mawai se ato whaafafa o loo iei se whana ua utuina i aini pulu whana i se poto se tamaititi. E toa se furuwha i la tau na lokaina i leo mai i lea oso whainga i le mai ai o le lata i le tausanga talu ona whaia suenga i tangata o loo sapalaina le aisa o le methamphetamine. E se furuwha oso whainga leo na whaia i Northland ma Aukilani. Ua si itiale numero la au whai whaatoanga e whaonga ina masini po o drones e whaasusu ai lau whanua ma whaasala lau ai le fertilizer i field days
pe ona lipotia le Radio New Zealand na asia se tasio tustala nisi o le au whaifatoanga ma fesilingi ai Craig Simpson o le e ana le Aerolab i le tau o drones. Whaalia Simpson o le tele o ngā luenga a helikopa ua suitulanga i ai drones peitai e tele ngā luenga uana o drones e mawhai o na whaataun uina. Na whaalia le Consumer New Zealand po o le whaalaputupotonga New Zealand puipuia tangata whaatau o lo ofeangai a inga matulanga whaingatā o no tau o loa ma e ono a tili o na whaatiteleina le whaafita auli o na oporokalame o taui a supermarketi. Ua mai a se sailinga fōa le Consumer New Zealand ma ua whaailo ai na tā ua ele valulua pasene o tangata ua whaingatā le whaasoanga o a latou paketi mo tau mafa. Ai ono fitu pasene na o latou whaailo aina le maua lalo o lo latou whaatuatua ina o polisia le malo. E ono mawai se fesosoani ini o loa o tau mafa tau ngōfie. O tau mafa o vaenga pito mo o mia mole soifuanga peitai. O le tele o ainga ua matua whainga tā lava o na maua tau mafa o lato mo o mia ina. Pei ona saunoa Gemma Rasmussen o le whaululunga o suesuenga a le Consumer New Zealand. Na maua i le sa ili ilinga e silia ma le tasi o vai tolu o tangata New Zealand e masani o na tau whaalo le paketi mo a lato tau mafa. E toa tasi mai le toa tolu tangata e le lava a lato tau mafa e manana o iai. Ai lata i le afa o tangata na fisilingia i le suesuenga na o lato whaalia. O lo o lava a lato tau mafa peitai e le o tau mafa i a lato te manana o iai. E na o le tolu 5% na o lato whaalia. E mawalunga lo lato talitonu ina o tau mawhaalawiloa a supermarketi. Ma e lua se fulufapasene fo'i o tangata e talitonu e le o whaalia manino e supermarketi whaamatalanga uma e winga i a lato polokalame whaamaoni. O lo talosanga ina e leo le mamalu lau tele, mo so se tasi e maua mai ai ni whaamatalanga e winga i se tamaititi se fulutasi tausanga na wha o 5 ai se tangata i se awale wipi i porirua i le afiafi o le asolulu. Petu sa o le toi kuata i le ono i le afiafi na wa ai se tau le alea o lo oia o fuina se mitiafu mu ma le ofu vai pupuu na wa ai o ta mo i tamaititi o lua sai le awala ma ia wha o 5 ai i le tamaititi se fulutasi tausanga o lo o lapata ia tangata i wipi e ono wa ai le si itio le numero leo i awala i aso o numanai. I taalonga, o le asona amatali ai le taamilo sanga soka le FIFA mo le ipo le lanolangi le etali malo ai Mexico, Kanata ma le United States. E fase fuluvalu aua le lanolangi o lo o tausinio ai mo le taimi mua e au fi ai au e se fulu ono mai le atu Europa, se fulu mai Afrika, iwa mai le atu Asia, ono au mai Amerika i matu ma Amerika tututonu, faatasi ai ma aua Mexico ma Kanata, o lo ai foi au mai Amerika i saute, Whaapea ni usila o lo o whai masui o le Oceania. O awe se fulu ono whaupopo ua si iti ai le numero ta alonga mai le ono whana iai i le se lau ma le whaa. O le taimi mua le nei le tala whaasolopito o le lakapi Super Pasifika ua le awai ai se awa au se tālia e tausinio i le semi-final mo le lakapi Super. E wha awa New Zealand o le asa ili mai ai au e lua e taa alo mo le sailinga siamupini. O Damien Mackenzie o le awha ailonga le se lau 50 o ana taalonga mo le Chiefs. O Borden Barrett o le ato e foi i le tūlanga fulpeki mo le Blues. Whaapea Hoskins o tutu i le numera valu. Mo le Crusaders o ato e foi mai Fletcher Newell ta luona malo lo mai manuanga. I le au malo sia le Hurricanes o le asili atu le au whainga o taalonga a Brad Shields nai lo o Dane Coles. Ma ave ai o ia matamata alo lona tolu ua sili o na tele ana taalonga lona se lau whaalua. O le numero valu o Pita Lakai mai au siai ana taalonga e 50. Ua toi foi mai fehi finianga nofo mai i ona manuanga. O le afiafia na nei i le 5 minute te ele fitu o le semi-finals i le vao le Sifi ma le Crusaders le ai whai ai Hamiltone. O le 5 minute te ele fitu i le afiafia taeao e fetawi ai le Hurricanes ma le Blues i le isi semi-final le etali malo ai Wellingtone. O le awa le Hurricanes ua whaailoa mai numero tasi Xavier Numia, lua a safo au mua,
tolu Basilio Tosi, fa Caleb Delaney, 5 Warner Dearns, ono Brad Shields, fitu Duplessis Kirifi o le kapiteni, valu Peter Lakai, Eva Cam Roygard, sefulu Ruben Love, sefulu Tasi Fihi Finianga Nofo, sefulu Luo Jody Barrett o le isi kapiteni, Billy Proctor numero sefulu tolu, sefulu fa Josh Morby, male numero sefulu 5 o Caleb Harkin, o lau fa leo o iai Raymond Tuputupu, Siale Lawaki, Tyrell Lomax, Isaiah Walker Liowere, Braden Yose, Erea Tara Nari, Joan Rover, Makini na holo. Tala fōia mai le si ufofongo le lau mua, mo le nei vaenga o le tae ao.